Lakshmi tatma chanchin hi mechenau pangte India ram thingtlanga kumsang ni somni panga natnawang takvei chunga piang ania alandan danglam tak hian Hindu pathian tenen pro in annalian tak aneya khovel pum ngai ven alo bok ashing nun hi sakhuana angjongin ngai hlut aloa medical lama chona lian tak le beiseina lian tak anei tirbok kumsang hi panga khan India ram Bihar State thingtlang khua tlopo vaklowa nupakhat punam tatma chuan nawshinga atir phada tangin naute mutua piang te chu athong hle ke pali le ban pali neina pianga rang takin khomi ten Hindu pathian Lakshmi nen an khai khin ngal mal somna le hlotlin na thlentu anga ngai ania ban tam tak anei bok Lakshmi tatma hi chung kore thei taka tangina pianga chuwangin damdoina in enkol na turpo an nei zo lawani naute hi apiang ti thu adar rol hian khomi te hi an ina chuan an kal khom ngala thenkhat chuan bok khupin chibayan buka pathian mishinga lo pian non na anga an ngai ni thenkhat heroin an ring hlela hetianga apian chana hian zo na tam tak an nei bok ani ma sang Hindu thonthua chuan hei hi malsom na ania medical lamatang heroin natnawang tak parasitic twin syndrome tiin an soi vele thungani hetiang natna hi chu nupum chunga phir ain siam donin athling thina pakhat zok ain siam puitlin lo wanga thleng ani Lakshmi KSB ka aphir pui chuan lu nei lova nimasela atak sapeng dang aban le ake ero aom thung hei hian naute chu din mun hlaum taka adin tir ta ni ataksa hian thil rit tak andol zolova achan chu gutle ke ani turbak chin ane iwangani hei hian buaina nasatak asim sakngal hei baka hian ataksa chunglam organs te chu ate vek boka inen kolna mumal tak aom bok silo nen arhisel na chu atlaniam chakhle hei wang hian arhisel na din mun po atlak niam pha akutle ke then khatte chu paidan aom loem ni tigin zo na auma pathian anga ngai tu omthoma sela khomi tam tak tan chuan mal som na ania thil hlu tak mai damdoi nen athak nanglam theilo nimasela anule patetan chuan anfanuin nun pa ngai amhan ve theitluk du thu saman neilo amaro chu sumle pai azaina turatan anei boxi lo ichuan vane thlak tak mai in an ram mai baka khovel pum huap in pum khatna chuan thil theilo chu ati tir theita Lakshmi tatma chu athonin an zai theidon ta ne Lakshmi chanchin hian media tele medical specialist khovel pum huap ami te ngai event alhoa kumsan hi pasari khan India ram damdoi in Spars Hospital Bangalore mi chuan nun thar amhan ve theinan zai turin anin rom man ta ni operation hi Saran Patelin akai shoya atim Sarjin somthum tenen darkar somni pasari chung zet an zai ane operation chu a hau taklea taksa peng chuang tlai an pai lai chuan taksa chunga organs te chu uluk taka ve nangai boka Lakshmi thisen chu pangai takin akal reng angai bok ane khovel chuan operation chu an ngai chang thupa ti sol pakhat lek wangin nunna achan thei ane nimasela surgeon le mithiamte medical lama ton shit thatak nei ani awangin lotling takin anzai fel theita operation zo fel nuwa Lakshmi tatma hian thlatam tak damdoina aum chunzoma kea kalazirangaya ataksa chet vel dan tepo malam hun thui tak alanei ti chu doctor le anu le paten an hailo uluk taka enkol le physical therapy chu atak saboina chinfelnan amamo ane mase thilro pui deuh mai chu tuna hian nun pa ngai man ve theina hun rem chang ani ta ama phur tu chu pai thak ani ta Lakshmi tatma Indian mechenau pangte chanchin hian mitam takril ru akhoya tuna chuan thanglian ve toin kumni liam ta khan school akal ve towa au nau pa nen
cricket khelte nuamatiin chian tharte nei ve in apa fanu duat tak alani reng ani apa chuan ka fanu hi ka ngai to changin school akal ve thei hi ka ring ngai lova tunang hi aman ve thei ka ring ngai lo ati anu poin lotling takin zai lo ta se engtin nge aom tak zelang ka ngai to thiam lo atia ama chuan a thu thei lova a tho thei lova tuna ero muntin maya naupang dangte angin atlan thei to ni ati India ram thingtlang khuwa state re thei taka apianga Lakshmi hi apian tira tangin pathian anga biak a hlo ngala khomi te chuan Hindu pathian hausak na le fanei thei tir tu anga an ngaya mi ten malsom na dilin akebula chuan thilpek sang sang an hlan thin nimasela Lakshmi tan ero hetiang ang landan hi atan chuan van duaina ani thung tuna chuan darkar somni pasari an zai hnuwa adam velta a ama alandan nen chuan inang lo tak ani Lakshmi hi an zai changa tharuk nuwa parasitic twin chu an paisaka nimasela doctor te chuan scoliosis aveiti an muchuak lea azang ruwa natna hian malam huna boina nasatak athlen theidon nigin doctor te chuan an soya zai ani lo chuan boina athlen don ani doctor te chuan an hung jang ru le nervous system zom tu issue a hian apian tira changin boina anei saniin an soi ani operation danga orthopedic surgeon chuan Lakshmi khel bora chuan zai ngai dona tlema hlat deuh hlek awangin asu khlek dan po ati danglam nge yang ati atopa plastic surgeon chuan Lakshmi tan mong tama siamangai ta hei hi uteroa an siam lova achan chu a parasitic twin nen inzom na nei wangani operation ngai vek an nei lai chuan surgeon chuan boina chu aphing le ako chune na inzomani thua soini Lakshmi hian kongthui tak azo to nimasela malam hunatan hian kan hlau thong le ani tiin Lakshmi nu punam chuan soini result tak ani kan ring ngai lo chu wangin ama chanpui tu te chunga zong zong kan lom hle nimasela min chanpui zong zong hi athon palang ti ero kan hlau khop mai ama zaile na tan chanpui na kan mu wat lo chuan tiin anu chuan a soini innovation ama ngai sak tu tin naupang zanga enkol tu bok chuan ama zaina turatan sum an nei to lova keni nge po hian kan nei to lo atia kan du thu sam om chun chu naupang pa ngai ang ani ve hi nia ama zai chu niin tuna hian ke hin akal tha thei lova a che son tha thei lo bok kya kaldona piangin na tur chin malam hun thim tak anei nimasela apian tirle atun dit mun hi chu danglam tak anerngot mai tiin anu chuan soini Dr. Birun Singh Bati chuan Lakshmi case hi antan adanglam bi khleti aboi thla khlea achan chu a medical record hian engti khuna nge adam lo leang thi a hria tir thei lo wangani scoliosis hi Lakshmi mela boina entirna pakhat chu niya achan chu azang ru kumlai taka hian engthil nge insiamang ti an hria lo wangani hetiang ang naupang natna ve hi an la tong ngai lo thi doctor chuan sai boka chu wangin in nga na tur dang kan nei lo ani ati sonre chambau kumsom ni pariata upa chuan kathin lungchung ril bera Lakshmi hi pathian ani karing ati operation chuan ake chuang kai chu apai saka nun pa ngai aman ve theinan nimasela naupang pa ngai ani tlatlo naupang special tak ani zok atan chuan thileng kim hi a thein ka sia ati zirtir tu niturin le kha zirse kadu ti chuan a hriat na te chu naupang danga a hlan chong theinan kum tam tak aliama Lakshmi tatmi hi a thang lian to a chona lian tak ama chon chungin skula akal theya naupang dangte ain fiam pui theibok ain thak danglam na hi chungko tam tak tan abikin natna veite tan beise na lian tak petuani tuna hian India achung te bula ala cheng ani hian do takin an enkol mek bok
achan chin hi medical case a hriat ren to tur ani Lakshmi Tatma chanchin hi medical lamzong chau nilovin science le tharau lam thlenga inzom na nei ni nan soya pathian angin soima sela damdoi jok chu mipa ngai ni tir tu ani doctor le mipuite thilphal na wangin tun thleng hian Lakshmi Tatma hian anun pangai takin amang chho ve ta ni ole khadi zong kha tun tum video a India rama pian sual na wanga pathian angan biak Lakshmi Tatma chanchin kan talan thei chunia enge inga iveda ni le comment section lama milo share tir ve do nia